En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo, estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas. Y de esta manera, llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre al mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La
La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. ¿Cómo están? Es el seminario bíblico del pastor Ok Suk Par junto con el coro Gracias. Desde anoche, en este seminario, empezó ahora en este estadio el seminario. Desde la madrugada nosotros hemos tenido servicio, oímos la palabra, compartimos y esto continúa hasta la noche, viviendo un día entero por Dios, estando junto con la palabra. Estamos contentos, agradecidos. Comúnmente ustedes en el trabajo tienen preocupación de los niños, del dinero, también porque están enfermos, miles de problemas, preocupaciones. Pero durante una semana, dejando todo atrás aquello, únicamente si pone el corazón en la palabra, ustedes tendrán un momento muy feliz. Hoy, terminando la palabra a la mañana, muchos han tenido comunión. Después de que acaba el servicio, muchos dijeron, ahora puedo despojarme del pecado. Ya no soy pecador, yo puedo creer que soy justo. Y había mucho testimonio de muchas personas. Dios esta noche también fuertemente obrará. Nosotros vamos a orar y empezar el seminario bíblico. Es el encargado de la región del Medio Oeste de Asia, Pastor Hee Jin Par. Todos vamos a orar. Dios Padre que está vivo,
Hoy, Señor, usted más que nadie ha esperado esta noche. Hace 2000 años, usted enviando al Señor y miles de personas que estaban amarrados a las reglas y leyes para que vivan una nueva vida. Usted ha venido con el nuevo pacto y muriendo en la cruz, ha acabado con todo y ha triunfado. Y ahora no nos amarramos más en el pecado ni la ley. Con una nueva vida, como Dios, usted nos ha perfeccionado, justificado y nos ha lavado el pecado para siempre y ha cumplido aquello en esta tierra. Y aquella palabra que fue anunciada a nosotros, todavía hay miles de personas que están amarrados a las leyes. Y en octubre pasado, usted envió a su siervo en Jerusalén y miles de judíos que estaban amarrados a la doctrina. Señor, con la palabra ha derrumbado el pensamiento de ellos y lo ha guiado hacia la vida. Hemos visto cómo usted ha realizado aquello, aquella maravillosa manifestación surgiendo. Ahora todo pensamiento derrumbando con la nueva vida en medio de la palabra, hallando la justificación del ahora. Señor, a su siervo usted dirigió en este estadio y usted envió a muchas almas de Gyeonggi-do y Seúl. Y sabemos que, Señor, usted envió a aquellas personas, aquella palabra anunciada por el siervo. Usted nos desata a nosotros y no solamente sacó a Lázaro muerto, sino que usted lo desamarró para que pueda andar libremente. Señor, suelte nuestro corazón para que podamos andar libremente. Y de tal manera sabemos que el nuevo pacto se erigirá a nosotros y para que podamos vivir la vida restante. Señor, ante el Evangelio, bendíganos. Cuando se anuncie la palabra, todo ahora, toda trampa de Satanás, Señor, libérenos de ello. Le pedimos esta hora, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro seminario bíblico, muchos representantes de denominaciones, muchos presidentes de las denominaciones nos acompañan. En esta hora es de Etiopía. Vamos a presentarle a un pastor que vino de Etiopía. Es el secretario general de la Iglesia del Sur cristiano, es el pastor Tesfaye Gebre. ¿Cómo están? En el nombre del Señor Jesús le alabo. Está maravilloso y es un honor poder estar en esta conferencia de pastores. Primeramente quisiera leer San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Continuamente, la manifestación de Dios se manifiesta mediante esta iglesia. La enseñanza del pastor Oxupar conmueve mi corazón. La palabra de anoche y la palabra que hemos oído hoy a la mañana va cambiando el estilo de mi prédica. Yo, por esta enseñanza y por este ministerio, he orado.
Ayer, después de la campaña, me encontré con el pastor Oxupar. Nosotros hemos hablado de cómo poder ir en todas las regiones de Etiopía. Yo soy el secretario general de la Iglesia Evangélica del Sur. En el estado del sur viven como más de 20 millones de personas y entre ellos 150 millones son cristianas, como también allí hay muchas asociaciones del Evangelio, que son más de 300, por lo cual esta enseñanza del cristianismo es importante. Yo, por lo cual estoy tan feliz y por la enseñanza del pastor Oxupar, estoy muy agradecido. Además, quiero que Dios bendiga al pastor y a todos los pastores que están con él. Quisiera que lo bendiga. Y esta reunión, yo acompañando a ello, sé que recibiré mucha ayuda. Que Dios le bendiga y que Dios le bendiga. Alabo a Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. Mientras que anunciamos el Evangelio, hay muchos pastores que nos acompañan y tenemos la fuerza. Este seminario bíblico, cuando esté por terminar, con más personas podremos realizar la obra del Evangelio. En esta hora, antes de oír la palabra, nosotros vamos a alabar al Señor. Es el mejor coro del mundo. En el primer escenario es el barítono solo, el barítono Shinji-ok, el bienaventurado. Vamos a darle un gran aplauso.
Sí, muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. En cada momento, con un himno bello, siempre nos acompaña el coro Gracias. A continuación, tenemos el solo del cello, es Iván Zelensky. Él obtuvo el premio en el concurso internacional de Manhattan, como también el concurso internacional de Tchaikovsky. Obtuvo el premio especial y el de la mejor obra. Vamos a oír mediante él ahora Meditation of Ties, un día en medio del sueño.
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. A continuación es el himno del coro Gracias. En cada momento el coro Gracias con un himno bello nos acompaña. Seguramente en el mundo entero nunca podremos oír tal himno. Es tan bello. En este lugar ustedes que están aquí son personas felices, benditas. 3 canciones nos deleitará. Cantad ante el Señor bendito. Jesús el amigo fiel. Cast your burden. Vamos, hoy nos va a conducir la conductora Eun-suk Park. Vamos a darle un gran aplauso al coro Gracias.
He cares for you.
Satan is a lower, 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 lower. Satan is a lower, higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher, lower, 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 lower. Satan is a lower, 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 lower. Satan is the lower, 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 lower. Satan is the lower, 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 lower. Satan is the lower, 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 lower. Satan is the lower, 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 lower. Satan is the lower, 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 lower. Satan is the lower. Higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher, 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 higher. Jesus is the higher. Unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares for you. Catch your burden unto Jesus, for he cares. 여러분 안녕하세요. Soprano Hemi Choi del coro Gracias. El Señor Jesús, después que fue mi Señor, Dios en mi vida, me ha dado una gran bendición y gracia. Entre ello, lo más grande y precioso es que en el lugar en donde se anuncia el Evangelio me ha permitido cantar. El pastor, cuando anunció el Evangelio al presidente de Ghana, cuando le predicó el Evangelio al presidente de Paraguay, como también cuando le predicó el Evangelio al rey de Eswatini, cuando le predicó hace poco el Evangelio al rabino de Israel, yo hallé la gracia de estar allí. El Evangelio jamás cambia, sea quien fuere. Si se encuentra con este Evangelio, puede despojarse del pecado y puede estar en libertad. Yo soy un don nadie, pero Dios me ha permitido este Evangelio y me ha permitido cantar este Evangelio. Quisiera alabar a Dios. Gracias.
Una vez más, vamos a darle un gran aplauso al coro Gracias. Aunque era un momento corto, pareciera como que fuimos a África. Hemos estado felices, ¿verdad? Que si ustedes también, ahora nosotros, es hora de que compartamos la palabra de Dios. El pastor Oxupar, el pastor expositor de este seminario, obteniendo el perdón del pecado, hasta ahora ha anunciado el Evangelio, como también a muchos pastores los ha formado y ahora más de 1000 personas en el exterior y en la nación están predicando. Mucha gente ha podido oír el Evangelio, por ello, como también podemos estar en esta noche así. Al pastor, expositor, pastor Oxupar, fundado la misión Buenas Nuevas, vamos a darle un gran aplauso. ¿Cómo están? Maynalla kasankichis, kusisqachu kasankichis, ari chaqatapuni chika k'achata takirinku. Gracias taquyku chayrayku. Segunda de Reyes phisqa t'aqayninpi
Ukmanta pacha ñawirisunchis. Zay akapu wañusqanmanta qhipata Moab llaqtayuq runaqa Israelpa contranpi qharikurqanku. Ocosías Samaripi wasinpi kasaspa altos patata ventanamanta urmaykamurqa chaymanta unqusqa kasaspa kamachisninta kacharqa richiq Ecrón llaqta Diosnin Baal Bezebuta tapurimuychiq sanuyasaqchus manachus chayta nispa chanta tata Diosqa angelnin Tisbe llaqtayuq Eliasta nirqa Samariamanta reypaq kamachisninta taripas rey paykunatataq ninki manachu Israelpiqa Dios tiyan compraq Diosnin Beelzebuta rispa tapukamunaykichaqpaq chayrayku tata Diosqa kay hinata nin puñunaykimanta manaña hatarinkichu wañunkipuni nispa Eliastaq rispa kikinta ruwarqa chay k'acha reypaqman kutimuqtinku reyqa tapurqa imaraykuta kutimpunkichaqri nispa paykunataq kuticharqanku runawan ñawpa tinkurqayku paytaq niwarqayku kutipuychiq kachamusurqachiq chay zaymantaq kay hinata nichiqa hinata tata Diosqa nisunki Israelpiqa manachu Dios tiyan ekonpaq Diosnin Beelzebutman tapuchinaykipaq chayrayku kunanqa puñunaykimanta mana hatarinkiñachu wañunkipuni nispa ñuqa runaspaq chaqranpi ñuqa papasta uqarikuq kani papasta manzanasta ñuqa yacharqani infiernoman rinayqa chayqa mana kusitachu quwaq ñuqa perdón pecadumanta mañakuq kani kanpis chayqa chay ratumanta ñuqa ñawirirqani Bibliata ñuqa ñawirirqani kutita suqta p'unchay kutita chunka phanita ñawirirqani suqta chunka phanita ñawirirqani chaywan tukuqkani musuq ñawpa testamentota ñawirirqani kutita iskay kutita kinsa kutita kutita chunka kutita iskay chunka kutita hina ñawirirqani kunankama chay fe kawsayta apasqayqa Bibliawan mana kikinchu kaq paqarimantachus sunarqaykichis hina p'unchay Levítico tawapi qhawarirqani chayta qhawarisaspa mana creynapaq hina karqa ñuqanchis imanatachus pecadumanta lluqsinanchis kaypi chiqapuni qillqasqa kashan tawa uqniyuqpi ñawirinchis chayqa imanatachus pecadumanta lluqsisuman sacerdote lluqsin chaypis imanatachus Israel congregación pecados ruwan runapis pecados ruwan chayqa ñuqa ñawirisaqtiy kaypi kasihan imanatachus pecado tarinanchis chayqatapuni ñuqa ni sacerdote kani runalla kani kanpis si ñuqa ruwasaq hinamanta chayqa pecadosniyta limpuchay atisaq ñuqa chantapis kay Biblia palabramanta Levítico tawapi tawata aqaypi iskay chunka qanchis niyuq chaypi rikhurisan chaypi kashan runaq sacrificio sichus mayqan runallapis mana yuyasqashllamanta huchalichikuman Diospaq unin kamachisqanta p'akispa chayqa huchachasqa kanqa huchayuq kasqanta separakuytawan apamuchun huchanpaq cuentamanta cabrata sumaqnin kaqta mana imanasqata kayta ñuqa ñawirirqani allinta ñawirirqani iskay chunka isq'uniyuq kayma iskay chunka isq'uniyuq imatataq risan
Chay cabra umama makinta churaytawantaq cabrata wañu ñak'achun may chaqapichus qolachisqa kananpaq uywasta ñak'anku chaypi. Diaconoman tukun chayqa allin kashan. Kaypiqa cordoroman cabraman makinta churaykusanku. Cabraqa imaraykuta cabraman makinta churanku? Payqa mana anciano manchu nitaq pastor manchu tukusan. Bibliapiqa nisan ñawirichis Bibliata nisan yuntan kashampuni chantapis mascarinchis yuntanta chaypi qhawariyatinchis. Biblia entiendenanqa Bibliapi nishan kikintapuni chayrayku yunta masqayqa ñuqa mayacharqanichu imachi yunta masqayqa imaraykutaq cabra umanman makita churanan kashan. Kunan p'unchay tiyan computador chaypi sumaqta masq'ariyatisun. Pero ñawpaqta mana tariyataq chukani, killasta masq'akurqani, mana creernaypaq hina karqa. Levítico chunka suqtayuq iskay chunka ugniyuq chayta ñawirirqani. Makinta churanqa cabra uman pataman chay niqtataq tukuy pecadosni chayman yaykunqa. Chantapis nisyan makinman uman pataman makista churaykuytawan chay machu cabriyuqman chayman haywaspa paykunaqa perdón pecadumanta tarikuy munasunku. Chay pecadota pampachananpaq makinta cabra umaman churaq kanku. Chantapis chaypi pecaduyqa chayman yaykuq. Chantaqa pecaduy yaykun cabraman. Chay cabra wañun chayqa pecadoqa perdonasqa kasan. Chayman yaykun chayqa chanta imataq rikhurisan? San Mateopi Jesucristo Jordán Mazisqa bautizasqa kananpaq imatataq nirqa Juan Bautizata bautizasqa kayta munani nispa. Chaymanta Juan Bautista mana munarqachu chantapis nirqa ñuqa bautizasqa kanay tiyanqanraq qantaq ñuqaman hamusanki nispa nirqa. Y Jesucristotaq nirqa saqaykunaqa hina convienen tukuy justiciata funt'ananchisqa nispa. Ñawpaq testamentopi ofrenda kay expiacionmanta karqa cabra uman pataman cordero uman pataman makita churaykuspa pecado yaykuq chay animalman. Chay cabrapis ovejapis wañun chayqa pecadunchisqa perdonasqa kashan. Ñawpaq testamentopi kayta nisyan ofrenda pecado niqta hinata pecado yaykun chay animalmanqa. Chay pecado qallin phuchan chantapis chay animal wañuqtinqa kay Bibliata ñawirisaspa Jesucristoqa Juan Bautistawan bautizachin chay pachaqa Juan Bautista mancharikurqa Jesus mañasqamanta bautizasqanta. Qan bautizanawayki tiyan qan hamusanki ñuqa bautizasunaypaq nisqa. Jesus kutichirqa saqeway kunan bautizachikuqta imaraykuchus aswan waliq Diospaq kamachisqanta junt'ana nispa. Junt'ana tukuy justiciata niyta munan tukuy
perdón de pecado tarikusqamantaqa justicia funt'akusan. Charayku Juan Bautistaqa Jesús bautizasqanmanta uman pataman makinta churaykuytawan chay ratupiqa kayqa mana ñak'ari hinachu kasqa, sinoqa kay pacha tukuy pecadon yaygurqa Jesusman. Charayku chay ratupi cielo kicharikusqa chantapis uksimi uyarikusqa kayqa munasqa churi paynaqta ñuqa kusita tarini nispa. Jesusqa Diospaq voluntadniman hina hamurqa pecadota funt'aq. Jesus crucificasqa wañurqa chaypiqa chaypaqqa tukuy pecadota pay q'ipirikurqa kay pachamanta. Chaytaqa makinta churaykuspa Juan Bautista pasarqa. Qayantin Jesus hamusaqtin Levíticopi zikurikusian ofrenda pecado necta chaypiqa cabraman makita churajkanku chantapis chay pecadoqa cabraman yaykuq cabraman corderoman yaykuq pecadoqa chay paqarin chay p'unchaypi Jesusqa bautizachikuspa tukuy pecado Jesusman yaykurqa chantaqa chay pecado ñuqanchikpichu kashan Jesuspichu chayrayku pay q'ipirikurqa chay pecadota charayku Juan Bautista nisan kayma pecado q'ipiyqa nisan runa masis qankuna yuyakunaykichis tiyan perdonaway pecaduyta ñuqa pecani mana chayraykuchu pecado pichasqa kasan sinoqa chay pecado manta ofrenda haywasqa chay hinallamanta pichasqa kasan chantapis chay kay pachapi ovejata cabrata churajkanku ñak'arisqa karqa hina pecado pampachasqa karqa kunanpis Jesucristo pecadonchirayku wañu chayrayku pecadonchis perdonasqa kasan imarayku pecado yaygurqa Jesusman Juan Bautista payta bautizarqa makinta churaykurqa manpataman chantapis pecado payman yaykurqa. ¿Entienden kichischu chayta? Pecado bautizachikusarqa chaypi pecado payman yaykurqa. Chaymanta pecados perdonasqa kananpaq Señor perdonaway nispa mañakusanku pero chay pecadota perdonasqa kananpaq sachikunan tiyan pero mana confesakusqanraykuchu chay pecadoqa limpuchasqa kasan sinoqa Jesusman yaykun chay pecado payqa chay q'ipirikuytawan cruzman rin pay wañusqanmantaqa tukuy pecadonchis perdonasqa kashan. Kayqa Hebreos 6 kaypi nisallantaq chunka uqniyuq chiklayninpichantaq Cristoqa hamurqa kaypi kaq aswan allin imasta cura kaq sacerdote kananpaq maypichus pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq ruwasqanchu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta kaypi nisyan tabernáculo nispa kayqa mana kay pachapi ruwasqata kayqa mana kay hallp'api runaq makiwan ruwasqachu nisan sinoqa astawan hatun kasan kay hallp'api templosqa runaq makiwan ruwasqa kashan pero kayqa mana runaq makin ruwasqachu nisan kayqa hanaq pachapi kasan amén
Señor Jesucristo, Señor Jesús, kaypi templo tiyan kay halpapi maraykuta kay payqa kay halpapi llawaninta t'agarqa. Kay pachapi qakashanchis uk mundupi tiempota mana kaypiqa pecaduta mayllayantinchischu wiñaypaq. Chantapis ñawpaq tiyan, presente tiyan, chaymantapis futuro tiyan. Chay kashan espacio del tiempo nisqa. Charayku pasasqa, presente, futuro, chayqa kinsaman kicharikusan. Kayqa kashan wiñaypaq, mana kaypi kanchu pasasqa ni futurupis kallantaqchu. Solo kay presentella kashan, amén. Charayku Jesucristoqa tukuy pecadunchista perdonanawanchispaq, ñawpaq testamentopi ovejata, corderota wañuchispa, bueyta wañuchispa. Kayqa kay espacio tiempopi rakusan chayrayku wañuchispa uktawan corderota, uktawan ofrendata haywanan karqa, uktawan wanchispa uktawan haywanallankuta karqa. Chay eternopi mana kanchu futuro, chaypi presentella kasan. Charayku Tata Diosqa chay llawarwan mana llawarinta kay hallp'api ch'arqa, sinopis hanaq pachapi chay altarpi llawarin hich'asqa karqa. Chayqa wiñaypaq kashan. Chaypi pecado pichasqa kashan wiñaypaq. Chayta entiendeyatinkichichu, amén. Chaypi limpuchasqa kasan wiñaypaq. Chayta t'aqllarisun Tata Diosman. Runa masis Bibliata qhawarinchik manachus qillqasqa kashan chayta. Hebreosta qhawariyasuntaq. Hisq'un t'aqayta qhawarisunchis. Chunka hukniyuq chillayninpi. Chanta Cristoqa hamurqa kaypi kaq aswan allin imasta kuraq kaq sacerdote kananpaq maypichus país ruwananta hunt'arqa. Chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq ruwasqanchu chaynita munan, mana kay pachamantachu kasqanta. Chunka iskayniyuq manallataq chivospaq nillataq torillospaq llawarnin aparisqachu yaykurqa. Ñawpaq testamentopi chay chivospaq torillospaq llawarninta quq kanku. Kay hallp'apina haywaq kanku, pero hanaq pachapiqa wiñaypaq kasan. Kay torillospataqa uk tiempollapaq karqa. Chayta entiendenkichischu? Kay hallp'api wañunku chayqa mana machuyankuchu, charayku wiñaypaq kasan hanaq pachapiqa. Hanaq pachapiqa tukuyma eterno kasan Jesucristoqa. Mana chay altar runaspa makiwan ruwasqachu kashan. Mana kay pachamantachu, sinoqa mana chay torospaq ni chantapis pecadosta payqa perdonarqa. Tukuy ima hanaq pachapis ruwasqaqa eterno kashan. Qankuna hanaq pachaman zinkichis chayqa kunanqa niraq pusaq watayuqchu kani, pero sinchitaña machuyani, ñawpaqta ñuqa nadaq kani. Disculpariwaychayta COVID rayku manaña nadaq sinichu, chantapis ñuqa pukllashani pelotawan almorzayku, chantapis pelotawan pukllariku, kunapis pukllarillaykutaq sinchi allimpuni chay kasan. Pero kuraqña kani, uchikan pullarispa sinchi saykusqa kashani. Paykunaqa niwanku practicanayta. Chayqa niyta munan hatun yasqaykuta ñuqapis uyayta qhawarikuspa viejoña kasani. Ari hina kasan. Mana ñuqallachu.
pastorespis laduypi kasankus paykunapis tukuy machuyasanku. Chayta nimunan chayqa kay tiempopi cambiarikusan. Pero risun chay hanaq pachaman wiñaypaq chayqa chaypi mana tiempo pasanchu chayqa wiñaypaq kashan. Kay cuerponchikwan risun chayqa chay cuerpoqa chay espacio tiempopi mana chay hanaq pacha wiñaypaq chay tiempopi kayta atinchu. Chayrayku cambiasqa kanantiyan waq cuerpoman chay masinanchispaq. Chayta cambianapaqqa wañunanchis tiyan. Chay wañuspaqa riyta atisun. Y wañuspaqa hallpapi wiñaypaq tiyakusunchik hanaq pachapi waq cuerpowan. Chayrayku Jesucristo pecadunchista q'ipirispa chay templo hanaq pachapi kasan chaypi chay altarpaq astasninpi llawarniwan hawirqa. Chayrayku chaypi nisyan Santa Cristoqa chunka hukniyuqpi nisyan Santa Cristoqa hamurqa kaypi kaq aswan allin imasta kuraq kaq sacerdote kananpaq maypichis pay ruwananta juntarqa chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq ruwasqanchu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta chunka iskayniyuqpi manallataq chivospaq nitaq torillospak yawarnin aparisqachu yaykurqa. Mana chayqa pay kikinpaq llawarninwan aswan santo chiqanman kutillata yaykurqa chay yawarninwantaq wiñaypaq huchay atininmanta kacharichiwanchik. Ñuqa ñawirirqani Hebreos libruta chanta sinchiman charikurqani Coreapi. Pastoresqa Coreapi Hebreos mana atikunchu nisanku charayku mana runasqanchu Hebreos predicaqkunaqa. Pero Hebreos libroqa hasa kasyan. ¿Entiendenkichu? Sumaq hasa kasyan. Chunka t'aqayninta qhawarinchayqa chunka chiklayninpi nisyallantaq chay munayniyman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Payqa pecadunchirayku wañun. Chunka hukniyuqpi ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwasqankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku manataq chaykunaqa haywaqpis atinkuchu runasta huchasmanta limpuchayta. Kaypi nisa mana limpuchay atinkuchu huchasninta nispa. Pecado ruanku octawan ofrendallankutaq. Pecado ruanku wataqmanta ofrenda haywasallankutaq. Pero Jesucristoqa mana kay hallp'a altarpichu llawarninta t'akarqa, sinoqa payqa hanaq pacha templopi llawarninta t'akarqa. Hanaq pachapi tukuy imapis kasan wiñaypaq. Perdón de pecadopis kasan wiñaypaq. Ñuqanchis kawsakunanchispis wiñaypaq kasan. Wiñaypaq limpuchasqa kasan. Chayta entiendenkichu? Chayrayku chunka t'aqaypi chunka chiklayniyoqnisan chay munayniyman hina ñuqanchis huchamanta limpuchasqa kanchik. Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku chunka hukniyuqpi ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchasmanta limpuchayta. Chay sacerdotesqa mana atinkuchu pecaduta limpuchayta wiñaypaq kutillapaq paykunaqa ofrenda haywaspa perdonaq kanku. Chantapis chay llawarninqa mayu hina kicharikurqa llawar sinchitapuni chaypi karqa. Chaymantapas phuyu hamurqa chaymantapas chay ofrenda sapa kuti ofrenda kanku mana sayarispa. Pero Jesucristo pecadunchista perdonananpaq payqa llawarninta
altarpaq astasnipi hanaq pachapi payqa hawerqa hina paytarirqa kay perdonta wiñaypaq. Tukuy imapis wiñaypaq kasan. Amén. Chayrayku Hebreos chunka taqaynipi chunka uqniyuq chiklayninpi ajinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankuta kaypi nita munan chay ofrenda sacrificio haywakuqa hallp'api pero Cristoqa huk kutillata wiñaypaq haywan. Imataq diferencia kasian kay sacrificio kay pachapi hanaq pacha sacrificiowan kay hallp'amantaqa huk ratullapaq kasan pecador ruwanku watiqmanta ofrenda haywananku chaymantapis uktawan pecador tukusallankutaq pero hanaq pachapi chay ñak'ariyqa kasian wiñaypaq kanas. Charayku Jesucristo yawarninta cruzpi t'aqaspa pay ch'aqatasqa wañurqa charayku pecadonchis mayllasqa kashan llimpuchasqa kasan wiñaypaq hinata Bibliapi nisan. Pastor Oxupar. Paxupar creen Bibliapi kaypi chunka uqniyuqpi nisanta ajinamanta tukuy sacerdotesqa haywan sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwasqankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku. Imaraykutaq mana perdonasqachu kashan? Chunka iskayniyuq Cristori huk kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañanman tiyaykukurqa kaypi nisan wiñaypaq ofrendata haywasqanta chayrayku Jesuspaq llawarninrayku llawarninta mana kay hallp'apichu chiklarqa sinoqa hanaq pachapi t'akarqa wiñaypaq payqa pampachawanchis pecadonchismanta. Amén. Chayrayku runamasis pecadores chukanchis o justos chukanchis? Justos kanchis. Kunan p'unchay kay pacha ñak'ariypi tiyasanku chayqa pecadopi kasanku. Paykuna nisanku cruzpi pecaduyku perdonasqa kashan pero chantapis nisanku pecadores kayku nispa imarayku hina nisanku kay hallp'api wañunku chayqa chay llawarta kay hallp'api hich'anku chayqa ovejata ñak'aspa cabrata ñak'aspa pecadorqa ratullapaq perdonasqa karqa pekaq kanku watiqmanta wañuchinanku karqa pekaq kanku uktawan wañuchinallankuta karqa pero Jesucristo chay llawarniwan payqa t'akarqa hanaq pachapi llawarninta charayku wiñaypaq kasan charayku pecadonchismanta perdonasqa kashan wiñaypaq. Amén. Amén. Charayku kunanchisi pitaq ruwanantiyan sacrificio tata qankunarayku wawasnikichikchu mana Jesucristo wañun crucificasqa chay llawarwan llawarninta haywananpaq ofrendata expiación hanaq pachapi charayku pecadonchisqa wiñaypaq pampachasqa kasan. Amén. Ñuqa kunan p'unchay sunaqa iskay nayasanku uktakirikusanku kusi p'unchay nispa chay p'unchay Jesus tukuy pecaduyta pichan nispa tukuy iskayniyayta sunquypi saqaspa hinata takirsanku haqay llawar Diospa cordenota hinata takirsanku
Pero orasanku chayqa nisanku pecador kani, perdonawayku nispa. Tukuy iglesia Coreapi hina kasanku. Qankunapis hinacha karqankichis ñawpaqta chayqa tapunichari. Kunan kay Biblia nisawanchis Señor Jesucristo kunanqa llawarninta t'akan cruzpi pecadonchirayku chantapis hanaq pacha templopi payqa t'akarqa llawarninta mana kay hallp'apichu hanaq pachapiqa tukuy ima kashan wiñaypaq kay hallp'apiqa machuyanchis a veces qhawarispa ñuqapis qhawarikuni ñuqapis kuraq yasiani nispa pero kay misioninchikpi mana kanchu chay leyes hatarikunanchispaq kay iglesiamanta kay serviciomanta poder ninkanchayqa hinata kay ministeriota apaykachiasan kunan kuraq ñakasan pastor Oxupar kuraq ñakasan wasinpi qhipakuchun amanaña hamuchunchu nispa imata kaman hina kaqtin chantapis sinti allinkaman machuyasiani kanpis sinchi allinta apuni ñuqa sapa wata Pascuapi Estadio Hochupi ñuqayku chayqa Estadio Béisbol manta kasan chayqa astawan hatun kayniqmanta kasan chaypi tantakunku 15 chunka tawa chunka waranqa charayku ñuqayku chay COVID rayku mana eventota Pascuanaqta ruwayatirqaykuchu chantapas waturarqayku chay estadiumpi ruwanaykupaq paykuna niwarqayku mana atinkichischu nispa chayrayku mana atirqaykuchu chay estadiumpi ruwayta chay Qochu estadiumpi chaypi t'ukurirqayku kaypi haqayta nispa t'ukurirqayku chantapis ruwanachis online niqta chantapis ruwarqayku online niqta chantapis chaytaqa coreanopi traducirqayku inglés español man ima francés chino ruso chay qalluswan ñuqayku traducirqayku kay sesión Pascuasmanta tiyan hermana españolpi traducen chay payqa niwarqa tukuy imaymana comentarios wicharisqanta phisqa waranqa comentarios horapi karqa phanipi chay chantaqa iskay chunka waranqa qhawarinku chay sesionta iskay waranqa zunas qhawarinku chay sesionta chaymanta Estados Unidos setpi chay canal CTNpi mañawarqanku transmitikunanta phanita semanapi hatun canal cristianopi ñuqa coreano hina primero kani chaypi transmitiq presentadori mana payqa niwarqa qan regalawankimanchu chay librota perdón de secreto del perdón del pecado nispa kunankama ñuqa ñawpaqta Jesucristuta aceptani charayku chay perdón de pecadota tarikurqani sinchi kusisqa kasarqa Estados Unidos kunan pachaqa phisqa chunka ugniyuq canalespi phani semanapi paykunaqa transmitisanku sermonita americanosqa uyarisanku kay expiacionmanta paykuna sinchiman charikunku kayqa kashan palabra verdadera ashkhas kayta transmitisanku chantapis kunanqa runas mana kay misionmantachu kanku chaypis
Chaymantapis qanchis pachaq pastores hamunku, pusaq pachaq pastores hamunku, paykuna uyarinku kay palabra anunciación chayta. Chantapis sinchita paykunaqa chantapis primaverapi Israel manzini hatun kaq zaminuwan tinkuni allin tiempota paywan pasayku kunan paqarin revista Israel manta qillqarisqa ñuqamanta chantapis apachimuwarqanku ñuqa chayta ñawirisarqani ch'isintaq chaytaqa tifrasqata coreanuman apamurqanku runa mas ñuqanchik yachananchis tiyan uqllata chay espacio tiempo kay hallp'apiqa perdón de pecado ratullapaq kasan pero hanaq pachapi kay perdón de pecado wiñaypaq kasan hanaq pachaman wiñaypaq risun chayqa wiñaypaq kawsakusunchis Pastor Oxupar mana faltanchu yuraq chusha kanan sinoqa wiñaypaq kawsakusunchis chayqa mantapuni ñuqanchisqa tarikunanchis tiyan eterna redencionta chanta Cristoqa hamurqa kaypi kaq aswan allin imasta cura kaq sacerdote kananpaq maypichus pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq maki ruwasqanchu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta ñuqa Sabinuwan parlarispa payqa niwarqa yuyaychasqayta pero ñuqa yuyaycharqani kay palabrataqa kaypi ñuqa qhawarini chaypis chunka uqniyuqpi ajinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachu ruwanankuta kaypi niyta munan ñawpa testamentopi sacrificio ruwasqankumanta sapa kuti pecado ruwasqankumanta ofrendata haywananku tiyan sapa ratu paykuna haywaq kanku y chay sacrificiota sapa kuti ruwaq kanku mana chayta pecadopi chayataqchu chunka esquiniyuqpi nishan Cristori kutillataq wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañanman tiyaykukurqa amén pero chay pastores Coreamanta imaraykutaq mana predicankuchu kay hebreosta kay palabraqa sumaqpuni karisan hebreos mana tikunchu nisanku mana qhawanichu runallatapis kay hebreosta ñawirita mana tikunchu nisanku kayqa mana hasa kasyan imaraykutaq mana tikunmanchu chayqa punichari charayku Cristo kutillata chaymantapis nisan Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa kay llimpuchawasqanchis wiñaypaq manan chaymanta ñuqanchis sufrinanchikchu tiyan chayrayku hanaq pachaman risun chayqa maypipis kachu manaña pecadota pastor Oxurpata tarisunmanchu imarayku porque Señor chay pecado perdonasqaña kasan qankunaqtapis chari amén runa masis ñuqanchis manaña pecadorishchu kanchis Señor Jesucristo ñuqanchis pecadores kanchis nisunchis chayqa qhasipaqcha wañuman chayqa insultay kashan Jesusta cruzpi pecadonchisqa pay llimpucharqa wiñaypaq mana qoriraykuchu mana qolqaraykuchu mana chayraykuchu chinkarin kay pecadoqa mana hinatachu ñuqanchis kay redencionta tarikunchis sinoqa Dios Santo Jesús paq llawarninrayku ñuqanchis tarikunchis kay redencionta ama ch'awkiyasqachu kaychis Bibliapiqa nisan Jesús paq llawarninrayku pecadonchis llimpuchasqa kasan wiñaypaq ñawpaq pecado perdonasqaña kasan kay presentepiqa pecadota perdonta mañananchikchu tiyan pecadorayku
mana. Ajinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'uncha haywanku imatachu ruwanankuta. Sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallatapuni haywanku, manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchanmanta limpuchayta. Chunka iskayniyuq ñawirsunchis tukuy, Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañanman tiyayku korqa. Señor Jesucristo wañun crucificasqa chayqa llawarninwan mana kay hallp'apichu llawarninta t'akarqa sinoqa payqa t'akarqa altarpaq astasnipi hanaq pachapi tukuy pecadonchista chaypi payqa picharparqa, payqa wiñaypaq limpuchawanchis. Chunka kinsayuq chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisninman enemigosnin chakisnin uraman churasqa kananku kama. Pitaq enemigon kasan? Chay pecador kani nishan chay kashan enemigonqa. Supay hinata ch'awkiyachawanchis. Chay himnopi nisan llawarni kirayku redimisqa kani nispa, pero oración chayqa pecador kani nispa. Hina nisanku paykunaqa. Señor Jesucristoqa llawarninta t'akan cruzpi, chay llawartataq altarpi hanaq pacha altarpi t'akarqa, chayrayku pecadonchis limpuchasqa kasan wiñaypaq. Hinata nisan Bibliapiqa. Chunka tawayuq chaymanta pacha suyasan imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Ñuqa huch'isi hapchunman rirqani chimchunmanta. Chay chinchawpi cantata navideña ruwarqayku. Chaypi chunka junio ch'isi karqa. Pero chay wawqi masis hapchunmanta niwarqanku Pastor hami hapchunman nispa. Ñuqa aptukunpi kasarqani chayqa. Chay apchunman rinaypaq mana ñuqa sohata mikhunaychu tiyan. Chay polvo de sojaqa suegran mikusarqa. Payqa hap nispa chayqa aturakuspa hina wañurqa. Hap nispa payqa mikusaspa hap nirqa hina wañurqa payqa. Ñuqa chay hapchun iglesiaman rirqani. Chaypi tukuymaña tukukurqa iskay chunka iskayniyuq ch'isiña karqa. Ñuqa puñuytawan q'ayantinsipuy munarqani. Chantapis chimpayka muwarqa warmi payqa waqaspa niwarqa. Pastor, manaña qusaywan tiyayatinichu, imaraykunispa payta waturirqani. Iskay chunka kinsayuq watataña ñuqa kasarakuni. Ñuqa pay kasarakurqa chayqa payqa ujiaqchu nin. Chaymanta tiempo pasqamanta qosanqa ujiyayta suyuta qallarirqa. Payqa chunka iskayniyuq qanchis hisq'un botellasta sapa p'uncha pay ujyaq. Kay runaqa mana mikhuñachu ujyaqlla paytaq llank'anaman payqa ma llank'aqñachu chantapis warmillan llank'aq riq. Chanta wasiman kutirimuspa sinchis sasapuni karqa pichari wasita salata chay botellasta pichay qusay hayk'ata manaña ujianqachu nispa chantapis pay chimpayka muwarqa manaña hina tiyayatinichu nispa ñuqataq pay manarqani wawqi phana ama waqaychu riwasikiman q'ay paqarin qusaykita apamuy nispa q'ayanti sutiayninpi pay hamurqa qusanwan hatarikurqanku pay ujiarqaña botellata botellita churaspa huch'y vastupi tomaspa runata toman pero payqa botellamanta toman chantapis payqa aparisarqa alcoholman y ñuqataq nirqani qanqa kay Hebreos libropi chunka t'aqayninpi
chunka tawayoq tañawiri nispanerqani tukuy ñawirisunchis. Imaraykuchus payqa ukuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Kay Bibliapi nisan ruwan nisqata pita ruwan Jesus ruwan. Chiqan sunas nisan pita chiqan sunas kasan ñuqanchis. Kayta ñawirispa kan santuchu kanki. Sapa p'unchay ujiasan imaynataq borracho pay kasan imaynataq santu kama mana mas santuchu kani nirqa payqa. Kanqa mana santuchu kani nisanki. Pero Biblia nisan kan santu kasqaykita. Mayqantaq razoniyuq kasan kanchu Bibliachu? Biblia. Entonces chayri santuchu kanki. Mana ñuqa santuchu kani nirqa payqa. Chantapis Biblia nisan santu kasqaykita santu kanki nispa. Allinchu kasan? Ari. Santuchu kanki? Mana ñuqa santuchu kani nispa payqa nirqa. Iskay chunka 15 chunka minutos hina maqanakurqayku. Kanqa Biblia santu kanki nisunkichayqa santu kanki. Chantapis nisinataq ukuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Payqa santu kani nirqa chantapis. Entonces allin pacha sipuykunanqa nispa q'ayanti pay hatarikurqa imaynatas pay hatarikurqa mayallanichu. Pero payqa chay heladeranta kicharitawan uhyaymunarqa pero mana kanas ninkarqachu uhyananpaq. Y ajinamanta payqa chunka botellasta uhyaq sapa p'unchay. Hayk'atataq pay uhyaq? Yachankichischu? Mana. Kanchu runas astawan chunka botellashmanta uhyaqkuna? Kay runa kashan chayqa. Sinchi k'acha kasan kay runa masiyqa. Sapa chay p'unchaymanta pacha payqa manaña uhyayta munarqachu. Payqa saqipurqa chaytaqa q'alata. Iñuqata payman nirqani seminarioman yaykunanpaq, seminarioman hamun kunanqa pastor kashan payqa. Payqa ministrarisan sumaqtapuni. Ñuqa mana importanchu kay ninayqa. Warminqa sinchi kusisqa kasan. Qhawarichis imaynatu iskayninku kasanku. Ari, payqa sinchi kusisqa kasan. Kaypips kashallantaq warmin. Hamunchu phanay. Pachi. Kay palabraqa uhap inchayqa feywan. Chay palabraqa sonqo yukhupi kashan. Chay ratumanta pacha palabraqa llank'arisan. Amén. Runa masis Bibliata ñawirinchayqa creen chaypi chayqa hina tarikun chay kawsaytaq wiñaypaq. Kay palabraqa santificawan, justificawan, chantapis limpusaqewan. Chantapis Diospaq kay llampi saqewan. Kunan p'unchay Coreapi sinchi llakipuni. Hatuchis iglesias tiyan waranqas runas chayman congregasanku. Tukuy paykunapis pecadores kasqankuta nisanku. Chantapis Jesus qhasipaqchu wañuman karqa cruzpi chaytachu nimunan. Chayqa kasyan chay creq hina kasan pero mana creyanchichu Jesuspi. Waranqa hisq'un pachaq suqta chunka iskayniyuq watapi Bibliata ñawirispa ñuqa yacharqani pecadoymanta perdonasqa kasqayta. Sansampi ñuqa kasarqani maqt'aswan khusqa paykunaman willarqani imaytachu pecadomanta perdonasqa kasqayta. Chay maqt'as niwarqanku ñuqapis imaynatas ruwanay tiyan. Mañuqa paykunaman imaytachu willayatirqanichu. Chaymanta uk tiempomanta
Kaita pastor, chay anciano, uyarerqa chay iglesiamanta. Paykunapis pecador kayku nisarqanku. Ñuqataq mana pecador kanchu nisarqanu. Paykuna niwarqanku secta nispa. Chay pastor secta nima, pero mana ñuqa sectachu kani. Bibliapi hina qillqasqa kasan. Chantapis ñuqa seminariuma yaykurqani. Chaypi misioneros hamurqanku paykunawan. Chay aptukuman champa alipi kasaspa Bibliata ñawiri qallarirqani. Ñawirirqani kutita, iskay kutita, chunka kutita, iskay chunka kutita, kinsa chunka kutita. Sumaqpuni karisarqa. Niraq chay perdón de pecado tatarikusaspa ñuqaman gustawaq novelas mana qolqaykarqachu. Chay novelasta rantinaypaq. Ñuqa uyarqani pipatachu chay libro kasqanta tukuy tuta ñawirirqani chantapis kutichipuqkani. Chaymanta Toptowski chay libro Pecado y Castigo ñawirirqani sumaqpuni karqa. Iskay kutita ñawirirqani. Kinsa kutipiqa wakin lugarchillata ñawirirqani. Tawa kutita mana ñawirita atirqanichu. Chay San Petersburgo Rusiapi ñuqa atirqani chaypi karqaq protagonista payqa wañuchirqaq viejitata chay chay manuna wasipi ñuqa chayta qhawirqani ñuqatapas qhatiykachis sawankuman hina qhawarirqani ñawirirqani iskay kutita pero kinsa kaqpi ñuqa ñawirirqani chay partes importantesllata hinata kawsasarqani chantapis ñuqa Bibliata ñawiri qallarirqani chaywanqa mana punishaykunichu sapa kuti ñawirini ukta iskayta chunka kutita iskay chunka kutita sinchita puni ñawirisani chantapis tukuy kay sunquypi qillqasqa kashan.
sumaqpuni kasarqa. Nirachay perdón de pecado tatarikusaspa ñuqama novelas gustawaq. Mana qolqaykarqachu. Chay novelasta rantinaypaq chantapis ñuqa chayta uyarispa pispatach libros kasqanta ñuqa tukuy tuta ñawirirkani chanta kuchipukani. Chay Topkospi chay libro Pecado Castigomanta ñuqa ñawirirkani. Chayqa sumaqpuni kasarqa. Kinsa kutita ñawirirkani. Kinsa kutipi allin kaqllata ñawirirkani. Tawa kaqtaqa manaña ñawirirkanchu q'alata. Chay San Petersburgo Rusiapi chay karqa. Chay Las Comiskí chaypi protagonistaqa payqa wañuchisqa viejitata chay manuchina wasupi chaypi chay detective payta qhataykachaq. Chayqa sumaqpuni kasarqa ñuqatapis qhataykachis sawankuman hina qhawarirkani. Ñawirirkani iskay kutita kinsa kaq ocasiónpi chay allin kaq lluqsiqkunallata ñawirirkani. Pero kaypi kashan pachaq kutitapis Bibliata ñawirini chayqa kayqa Diospaq palabran kasan. Chayrayku kay Bibliapi palabra kasqanta chaytaqa creyta atarqani sunquy ukhupi. Kay palabra sunquyman hamuspa kay palabraqa guiasarqa sunquyta hinata llank'arisarqa. Sumaqpuni kasarqa. Pisillamanta ñuqaqa tarikurqani chay presidente Brasilwan chantapis comunión kapuarqayku chantapis paywan kasarqayku q'ayantitaq asambleas de Dios masaqani hatun kaq iglesiaman chay presidente chay iglesiamantaqa niwarqa predicanaypaq chay ratupi wawaypaq warmin qhachuniqa huch'imanta pay Brasilpi wiñakurqa chantapis chay pastor Brasilmanta traducipay nispa pero qhachuni astawan allinta ruwarqa qhachuniytaq chaypi iskay waranqa pastores tantasqa kasarqanku pani qusqaniyuqta predicarqani chay predicasqaymanta hamun chay presidente niwarqataq payqa presidente kashan pastor par kay iglesiaqa iglesiayki nispa hayk'apis mayk'apis hamuy kay palabrata predicanawaykupaq payqa sunqunta kicharirqa sumaqtapuni. Kay denominación Asambleas de Dios chantapis tiyan tawachunka iglesia Japonpi tukuy ima ñuqa predicasqay tukuy denominación Japonpi tukuyta transmitisqa Japón iglesiapi paykuna sermonita uyariytawan paykunaqa iglesiaykuman kay misionman hamurqanku chantapis paykuna comunión kasaq paykunaqa mañawanku wataqmanta predicanaypaq Tokiopi chantapis ñuqayku planificayku tukuy suyupi kay pachapi sumaqpuni kay evangelio kasan kay COVID rayku mana ritatarqanchu wataqmanta Fijiman rini chay pacha tawa waranqa runas tantasqa kasarqanku chinchitapuni hunt'aygurqa chay evento Fijipi ruwakurqa chayqa chay palabra tukusqaykumanta ñuqa nirqani kay runasta makisninkuta uqharinkuta casi tukuypuni uqharirqanku makis chantapis nirqani testificaychis nispa chaymanta qanchis chimpamurqanku testificaq chanta paykuna nisarqanku imatachus perdón de pecado tatarisqankuta sinchitapuni gracias qusarqayku ñuqa imatas ruwanichu perdón de pecado tatarikunaypaq sinoqa Jesuspa llawarin cruzpi mana qhasipaqchu kasan chantapis pay wañu pecadunchista perdonanawanchispaq pecadunchis perdonasqañi kasan wiñaypaq Hebreos chunka aqaypi chunka tawayuq chiqllayninpi payqa kuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqa runasta ruwan imaynata ruwan
Payqa ofrenda hina haywarqa cuerponta chantapis pichawanchis pecadonchista wiñaypaq kayqa mana pastor Oxuparpa palabranchis sinoqa Biblia palabran kashan. Amén. Chunka pisqayuqpi chayllamantataq Espíritu Santo testigo hina willawanchik ñawpaqpi pay nin kay p'unchaykunaq qhipanta paykunawan kay tratota ruwasaq sonqosninkuman kamachisqasniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa Dios mayullakunchu chaqapunichari Dios nin manaña yuyakunqachu pecadonchismanta qankunaq pecaduykichmantapis kay remisión rayku manaña ofrenda kanchu pecado niqtaqa Bibliaqa sinchi k'achata puni nisawanchis kaytaqa Bibliata ñawirisaqti sinchita puni sonqoy kuyurirqa ñuqaqa Iglesia más risaspa guerra pasqamanta Coreapi ñuqayku sinchi pobres karqu ñuqa willarqaykich mamay wañuporqa tatay yanapaqsirqa guerraman wawqiytaq cuartelman sirqa tatay mamay wawqiy kuraqkuna chinkarirqanku chaymantaqa hermanay chunka pisqayuq karqa uqnita chunka kinsayuq ñuqa pusaq watayuq uqni sullk'aytaq tawa watayuq kasarqa ñuqayku sinchi llarqaypi tiyarkurqayku chaypacha nirqayku hina ñuqaykuqa ñuqayku llarqaytapis pasaykuman ma importarqachu cinturonniykuta wataykuspa pero wawasniykuqa mana hayk'apis llarqayta pasaranqankuñachu nispa tukuy chaypacha hina t'ukurirqanku wawasniykuqa ñuqa huch'is runalla kani pero wawayqa apayqa pacha hisq'uniyuq hina hatun runa kasan chay sullk'ankaqa iskay metrosta hina payqa wiñarisan payta midirqanku hatun kashan payqa kunan pachaqa ashka mikhuy tiyan mana llarqayta paykuna pasarisankuchu ñuqanchis qhawarinchis pay imantachu mikhunchayta chantapis yuyarikuyku imantachu llarqayta ñuqayku pasarirqayku chayta chaymanta sinchi agradecesqa kasani chantapis waway pastoreota ruwan Coreapi kunanqa Estados Unidospi kasan Coreapi ashka mikhuy tiyan qhachuniypis Brasilpi wiñakun chaypi ashka hasuna tiyan y su alchitata ñuqa khuchihami khuchisito nispa wajani ari nispa chimpamun chayqa tapuni wawasninchisqa kapun perdón de pecado wawaypis perdón de pecado yuk kasan alchisniypis perdón de pecado tarikunku ancianos diáconos perdón de pecado tarikunku kay una masisniypis perdón de pecado tarikunkuña chayrayku sinchi kusisqa kasayku chayqa tapuni paykunaqa sinchi munakunku Señorta suqta chunka wata qhipataña kay evangeliota ruwasani qayna domingo karqay chayqa punchari Israel raymunarqayku mal lugar karqachu chantapis pastores qusqa ruwarqayku y wawqi masniy ay sinchi llaki nisarqanku chantapis yuyarikurqayku kay chunka suqtayuq watayuqña kasqanta kay misión pata chay suqta chunka rato pasaspa hinan qaynalla kaspa hinan pero chantas ripuspa hanaq pachaman wiñaypaq kawsakusunchis ñuqanchispaq ñawpaqanchispi ashka wawqi masis ñawpankuña paykunaqa asirikusqanku wañusaspa Señorpaqman ripusaspa imarayku paykuna kusisqa ripurqanku perdón de pecadota tarikurqankuña Coreapi kunan p'unchay ashka sanku iglesiaman chantapis nisanku pecado kasqankuta
Paykunaqa mana creenkuchu Jesús pecadonchista pichasqataña. Paykuna maldecishqa kanqanku chayrayku. Chayta yachachinawanchispaq, chayta yachachinanchispaq paykunaman hatun campañasta ruwasanchis. Kunanqa tráfico karqa nin hamunapaq kankunatapis tráfico karqa. Pisqa runa sino hamunku mana mikhurispa mana sinaspa. Ma importante llarqarinanta chaymanta apanpunqanku sanantaqa. Chayta tukurispa sinchitapuni sonqoyku yurin. Kay pachapi misionenchispi llank'arisanku hatunmanta actividades ruwasanku y ashka misioneros llank'arisanku y chantash parlasanku perdón de pecado manta canales necta y campañas necta kay hina campañas necta sinchi agradezca kasayku charayku chantapis zeyno suatini mazarqayku chaypi tiapuanchis yachachina wasi takiymanta hatun kaq coro kay pachamanta kapuanchis chay yachaqkunaqa serviciusta ruwanankupaq zirqanku chay Suatiniman p'uncha chay universidadpi zirqayku chay graduacionpi takiq Coreamanta hamuyku takinaykupaq pero paykunata mana nirqanku imarayku zay hamunqaña nispa programa ruwasqaña nispa manaña pipis kaytaqa tifrariyatinmanchu nispa pero manaraq zay hamuchu takimunankichischu nirqanku ay antes takichis hayk'a takita takinchis iskay takita nispa chaymanta chay sipakitus ñawpaman ritawan paykuna takirirqanku chay uqaq canción karqa qusqankama takisaqtinku chaypi reychamurqa chantapis paykuna 15 takita takirirqanku chanta hina tukukurqa chay graduacionqa chaymanta chay zey nisqa hamuchun chay estudiantes takiqkuna nispa wajiarqa paykunata chay zeywan tinkurqanku y zeywan qusqa kunan imaynata kasan pita fundador kasan chay Suatinima hamunqa fundador hamunqachu nispa reynarqa chaymantapis ministruta wajiarqa pastor Oxupar hamunqa hamuytawan ñuqaman chimpamuachu nispa ñuqayku aeropuertoman chayarqayku Suatiniman ñuqata rimunarqani chayman fila ruwakuq chaymanta chimpamurqanku kanchu pastor Oxupar kanki nispa chantapis chay sala vidman pusawarqanku chaypi ordenarqa rey palacioman rinaypaq chaymanta palacioman rirqani hayk'ataq tiempo kasan paywan parlarinaypaq palaciopi nispa tawa chunka minutos niwarqanku chantapis ñuqa rirqani chaypi rey kasarqa chantapis chunka minutos ña pasarqa saludakurqayku chanta ñuqa perdón de pecado manta payman parlarirqani chaypi kasharqa pastor traducispa chantapis rey ñuqata qhawariwarqa chay ñawishninqa husq'unawan hina qhawariwarqa mana qhawariyta tirqanichu ñawishninman tawa chunka minutos pasarqa chaymanta tukusqaymanta 15 chunka minutos niman chay zey niwarqa pastor uchikantawan predicariwayku kay palabrata nispa watiqmanta predicasarqayku 15 chunka minutos tawan chantapis imaniwarqata rey pastor uchukantawan predicawaqchu nispa 15 kutita 15 chunka minutosta predicarqayku chay reyqa sinchi kusisqa kasarqa chay p'unchaypi kunanpis chay Suatinimanta hamunku pastores a ver kaypichu kasanku pastor Suatinimanta makikichis toqarichis hatarikuaqchu ari paykuna hamunku y paykunawantas rey cartata apachimuwan ñuqaman
Kay kashanchay karta qasaya pachimuasqan karta. Sinchi pachisqayku chayrayku. Ñuqa qasirqani chay rato. Chay suyupi ashka iglesias tiyan. Chantapis iskay waranqa pastores tantasqa kasarqanku ñuqa paykunaman predikarqani. Y chay pastores taqnirqanku juntakunachis chay misión Buenas Nuevas wan nispa. Chay suyupi tukuy kanku misión Buenas Nuevas manta. Chay pastores estudio bíblico ta ruanchis chaypi perdón de pecado manta ruayku iskay runa samunku gracias ta qoyku paykunaman. Ukuti chay reyqa Nueva York, Estados Unidos pi chimpayka muarqa payqa cerca Nueva York man chaypi reunión presidentes manta kana karqa tukuy suyus manta kay pachamanta. Chantapis nirqani payman su majestad waway Nueva York pi tiyan hamumanchu wasuykiman nispa. Chay reytaq niwarqa kay gobierno Estados Unidos manta tukuy presidentesta tukuy suyus manta mana lluqsiya tiykumanchu seguridad niqta. Chayman tatarikuymi nirqayku pay chukusqa kasarqa. Chantapis chimpamurqa huk maqt'a maymanta hamun nispa waturqani. Ñuqa kani secretario primer ministroqta. Maypi kashan ministro? Chay habitación payqa Samarisan nispa. Ñuqataq tarjetayta payman haywarqani. Ñuqa pastor Oxuparkani nispa. Qhawayatimanchu chay primer ministrota nispa waturirqani. Ari chay primer ministro nirqa. Chay primer ministro nin qansi naykipaq pastor Oxupar. Ñuqaqa payman willarirqani. Payqa primer ministro kasan. Tawa chunka minutusta payman parlarirqani. Chantapis tukukurqa. Chay p'unchaypi chay kaq ministro tarikurqa perdón de pecadota. Sinchi kusisqa kasarqayku kunanqa chayta tukuytawan payqa hatun kaq carguyuq kasarqa chay suyumanta. Kunanqa mana chay kaq ministro kanchu. Chay Australiaman rispa campaña ruwasaqta chay ministro hamun. Kunanqa ñuqa zinay tiyan porque paykuna invitawanku. Piswanta ñuqa tinkukuni. Manaña pecadorischu kanchis, pecadosta ruwashanchis chantapis Jesucristo llawaniwan llimpuchawanchis. Ñuqa kani chay runa niq, chayta niq. Sonqonpi hap'ikun chay imaynachis pecadon pichasqa kasqanta. Chantapis Espíritu Santo yaykun sonqonchisman. Chantapis tukuy runas cambianku. Chay wawqi masi borracho cambian. Misionenchispi tiyan allin kaq k'acha pastor. Chay pastor ashka watasta cárcelpi tiyakun. Payqa kasarqa. Paymanqa tumpasqanku wañuchinamanta. Payman chay libro chayasqa Maxima chay libro sumaq llank'arisqa sumaqta puni paypiqa. Tukuy pata ñawpaq kawsayninku pastores nispataqa sumaqpuni qhawarinapaq kasan. Paykunaqa llank'arinku astawan sumaq ñuqamanta. Ñuqa ya kuraqña kani. Paykunataq respetawanku. Ñuqapaq paykunapaq ñawpaq ninku kani. Hamunku pastores chantas pelotaman pullayku. Chay qhipapi, chay wasapi pullayku. Deporteta ruwayku, mikhuyku. Kunanqa kuraqña kani. Tatay salvacionta hapikurqa. Wawqi masi, pani, sullk'ay.
tiyuypis Japonpi kashan chay. Sinchi pacha qoriku kaymanta. Biblia pega Jesucristo llawarnin. Tukuy castiduta pay hapikorqa ñuqanchirayku. Chayrayku ñuqanchis chayqan sunas kanchis. Kanchu uqllapis qankunamanta pecador kasqanta hina tukuriq kunaqa chuqaychis chay tukuyta. Amén ni yatiwaqchischu. Señor Jesucristo. Ch'aqatasqa karqa chay pacha. Kay pacha runaspaq pecadorayku uq kutillata wiñaypaq payqa crucificasqa kashan. Chantapis nisawanchis. Justus kasqanchista chantapis limpuchasqa kasqanchista pecadomanta. Chantapis nillantaq huchas ninkumanta saqra ruwasqas ninkumantapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa. Chunkas q'uyniyuqpi maypachachus huchas pampachasqa kanku. Chay pacha manaña uywa wañuchisqa haywana kanchu huchas raykuqa. Charayku perdonawanchis. Manaraq uq allin sutita qawarin chayqa comunión kapuanchisma. Pero mana imapis kaypi mana chayqa kayqa Jesucristo llawarniwan limpuchawanchis. Amén. Chaypi creenchayqa usunqolla tata Dioswan kapuanchis. Y tukuy kawsayni Dios yanapawan tukuy ima ruwasqaypi ñuqa pisillamanta Israelman chamuni. Primavera pasasqanpi ñuqa zerqani. Ñuqa Zabinuwan hatun kaq karguwan tinkuni. Qusqa Bibliamanta parlariyku. Payqa aceptarqa ñuqa nisqayta. Kunan ocasionpi ñuqa zini. Koropis zillarqataq eventos ruwayku. Kunan paqarin. Uq periódico Israelmanta qillqarisqanku ñuqamanta. Ñuqa ñawirirqani sinchitapuni. Tukuymapis coreanupi tifrarisqa kasarqa pacha quni chayrayku. Kunanqa k'iski kasayku Israelwan Zabinu hina ruwarqa Israelpi. Ashka campañasta ruwasunchis Israelpi. Ashka suyusmanta waqyamuwanku marri yatinichu tukuy suyusman. Pero kachani waq pastoresta paykuna astawan mejor ñuqamanta kasanku. Paykuna ukhupi. Kunanqa paykuna rinqanku. Mana yatinichu. Phisqa p'unchayta campaña ruwanku chaypis. Ashka runasta risanku chay perdón de pecadota. Coreapi kanraq runas pecaduyuq kani niqkuna. Jesus qhasipachu cruzpi wañuman karqa. Sinchi llakicha Señor ninchikpaq kasan. Señor Jesus ch'aqatasqa karqa chayqa. Pay ch'aqatasqa karqa pecadunchirayku. Payqa pagan tukuy pecadunchista. Charayku justus kanchis wiñaypaq kunanqa. Graciasta qoyku alabaspa Señorman kawsakunanchis tiyan. Manaña pecadorichu kankichis. Ya limpuchawanchisña. Q'aya willasqaykichis. Imatachus qhipanta qhatimusan. Tiempo tukukuña kaypi tukusunchis. Tukuytawan comunionikichis kachu. Waturikuychis imas tapuynikichis tiyan chaytapis. Qankuna uyarinkichis kay palabrata chayqa. Hayk'apis mayk'apis kachu Señor paqmas rinkichayqa allinta tiyayatinkichis. Mana qankunallachu. Sino familiaykichispis, parientaykichispis. Manaña pecadoman watasqa tiyakunankupaq. Jesuspi creekuspa. Kusiypi purispa Jesuswan kusqa pachaquykichis kunan orasunchis. Ñawiykichista wisq'aspa umaykichista uraqachispa. Manañachu kan pecado ruwaqkuna. Pecadota ruwanchis. Señor Jesucristo wañun ch'aqatasqa. Kanchu pipis creq kaypiqa chaqatapuni makikichista lluqa makikichista uqarichis paña makikichista. Paña makikichis uqarikichis. Señor sinchi kusisqa kasa makikichista uqarisqaykichismanta. Tapuynikichis kanchay kunan q'aya kay campaña kallanqapuni. Chantapis qhipata qankuna wahyawaychis
watunaykichis ñuqayku qankunaman explicasqaykichis kay perdón de pecado manta. Ifayniykis kan chaypis qankuna runas kankichis Espíritu Santowan qusqallank'ariq y si llipuriq kawsay kapsunqachis. Chantapis ñuqa suyani hanaq pachaman sinaykichista oracionchis. Tata Dios Santo, gracias taquyku. Padecenankurayku, t'unasqa kanankurayku, pero Señor limpuchawayku wiñaypaq, aleluya, alabayku. Kay kawsaypi tiyakusayku chaypis saqawayku kay palabrawan tiyakunaykuta Señor ñuqaykuwan kasapay waqaychawayku ñakarinikupi gracianta qhawariyku. Chantapis ñuqamanta hawapi tiyan runas iglesiaman riqkuna paykuna pecadowan kasanku saqwayku paykunaman evangeliota predicayta. Gracias taquyku Señor kay chamchu rayku kay campaña niqta tukuy runas hamunku kayman chayman paykunaman bendición nikita qoy ni ukllapis kay mana pecado qhipakuchunkuchu. Gracias taquyku orakuyku Jesucristo sutinpi. Amén. Pachis, una masis.